Hey guys, ndagusuje kandi ngo wahe ikaze mbanza kwiseguraho kubera yuko mwijwi ntago ari wanene nkuko byari bisanzwe gusa ariko ibiganiro byo turabikora cyambere cyo nukuri bunyumve kandi nkakugezaho what's popping, what's trending in Kigali, what's popping in Rwanda, everywhere you are. Ndagusuhuje waba uri muri Amerika, waba uri i Burayi, aho uherereye hose nge Hero Willis. Tugaruke rero ku makuru ari kugenda azenguka ku mihanda ya KJL, azenguka mu gihugu cy'u Rwanda in general. Umuhanzi Melody kugeza kuri ubu ngubu ari kugenda ha umukoro abahanzi bacu barimo bitwa ba The Ben, barimo bitwa ba Meddy, gusa ariko nyine nawe hari ahagifite akazi especially kuri Meddy. Umuhanzi Bruce Melody yaje kuba abigaranzura. Ibi byose byabaye nyuma yaho akoze indirimbo Alesse ari kumwe na Inos B, umukongomani nawe ufite viewership iri hejuru. Melody yaraje fest abanza gukoma abantu kubera ko kuri ubundi yajyaga avuga yuko yasohoye indirimbo ikamara umunsi umwe imaze kurebwa n'abantu bagera ku bihumbi 100. Yavugaga yuko ahita asohoka we n'umuryango we na madamu n'abana bakabanza bakajya kuryoshya ku mazi, ati nanjye nkashyira ibirenge muri pisine nkumva ukuntu Yesu agira neza. Ariko noneho kuri iyi nshuro bwo noneho ubwo yasabaga ibihumbi 100 mu gihe cy'umunsi, noneho umunsi warangiye indirimbo Alesse imaze kugeza ibihumbi 200. Byumvikana yuko ari ibintu bya danje, ari indi ntera Bruce Melody amaze kugeraho mu by'ukuri. Aba followers biyongereye kuri Twitter ndetse bariyongera no kuri IG. Ni ukuvuga ngo rero ubu ngubu ari mu buki bata n'ubuki uko byifashe bimeze neza kuri Bruce Melody. Navuga yuko muri iyi minsi aryohewe ndetse bikomeye cyane. Ngwaye ikaze ngusaba rero gukora subscribe, gukora share, like, comment, tujye tubana mu biganiro bitandukanye uko nabikubwiye. Urabona yuko dufite abasub bari mu gihumbi n'abandi. Turagira ngo twuzuye first of all ibihumbi 200, tubivaho duhita kwihinego yo kuzuza ibihumbi 10 twese turi kumwe dufatanyije. Bruce Melody rero agira gutya agusore indirimbo yitwa Alesse, igenda yitinge muri West Africa, useme vile nchini Congo no mu bindi bihugu za Malawi no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye, no mu Bufaransa n'uhibagirwe kubera ko urabizi ko Congo ifite ukuntu iri connecte n'Ubufaransa, cyane cyane uzasanga abahanzi baho ariho bakunze gukorera, cyangwa se n'ibindi bihugu byo muri West Africa harimo na za Cote d'Ivoire, za Guinea n'ibindi bihugu bitandukanye. Ngo byumvikane yuko gukorana n'umuhanzi nka Inos B ufite viewership iri hejuru niyo twabonye atwikira Diamond kuri iyo pe n'izindi ndirimbo zitandukanye za Inos B afite viewership iri hejuru, bisobanuye yuko biba byashyize Bruce Melody ku itara bigatuma basubira inyuma kumureba. By'umwihariko Bruce Melody wari uri mu bihumbi muri za 700 na kuri Instagram ye, akaba rero yarari guhangana n'abandi bahanzi barimo nka ba The Ben, ba followers ba The Ben, ba Butera Knowless hafi aho ngaho. Ariko yahise noneho ashyiramo igitandukaniro. Ubundi umwami wa IG hano mu Rwanda baba imbere mu gihugu cyangwa se tuzi bafite connection cyane mu Rwanda, umwanya wa mbere kuri IG ufitwe na Shadibu kugeza kuri ubu ngubu warengeje miliyoni y'aba followers. Umwanya wa kabiri ukaba ufitwe na Meddy. Ariko let's talk about musicians. Ubu ngubu tugiye kuvuga ku banyamuziki gusa. Ku banyamuziki umwanya wa mbere kuri IG uyobowe n'umuhanzi bita Meddy. Meddy kugeza kuri ubu ngubu akaba ari nawe uyoboye ku rubuga rwa YouTube channel ku bahanzi.
kuri YouTube channel yujuje abasubscribers miliyoni. Mumbabarire cyane, ari mvuze igihumbi noneho abafana be mwari kumitana. Amusori cyane, miliyoni yose y'abasubscribers yaruzuye. Kuri IG afite ibihumbi 872 bimukurikira. Kuri Instagram yiwe Bruce Melody, imibare tugeranyije na Meddy kuri YouTube channel kuri Bruce Melody iracyari hasi kubera yuko afite abasubscribers bagera ku bihumbi 350 na hafi aho ngaho na 60 na. Ariko kuri IG akaba yahise arya insataburenge Meddy, ku buryo ubu ngubu Meddy afite umukoro wo gukora cyane kugira ngo arebe yuko basi ibintu bye byatumbagira, kugira ngo ashyiremo intera nini ye na Bruce Melody, kubera ko kugeza kuri ubu Melody yavuye muri 600 na agera muri 800. Kugeza kuri ngubu followers afite bagera kuri 800, ibihumbi 800 bimukurikira kuri IG. Hagati ye na Meddy harimo igitandukanyirizo cy'ibihumbi 72. Kuba yavuye ku bihumbi 600 akagera kuri 800 byumvikana yuko ashobora guhita na 72 abigeza mu gihe gitoya. Niyo mpamvu mvuga yuko Meddy afite umukoro kugira ngo yerekane itandukaniro. The Ben wese nirwa muvuga kubera yuko aracyari inyuma cyane. Kwandi kubivuga gutya, I haven't fanatism, na fanatism irimo hano ntawe mpfana muri bose, gusa ndi kukubwira bitewe na facts zihari. Kuri YouTube channel The Ben aracyari umwana, biracyari hasi ugereranyije n'abangaba, nubwo na Melody akiri umwana cyane. Kuri Meddy we nta nubwo kubigeraho bizamworoherana, nubwo byafata igihe gitoya kuba wava ku bihumbi 360 na ukagera kuri miliyoni nta irenga Meddy afite, ntabwo byamworohera ku kintu kijyanye n'abasubscribers. Na The Ben ntabwo byamworohera kuba yagera ku kigero cya Melody, kubera ko Melody afite 360 na The Ben akagira ibihumbi 167. Ni ukuvuga ngo ari kuri level imwe na ba Juno Kizigenza ejo bundi n'abandi. Gusa ariko nyine amusori ku bafana be ni muntera amabuye, ndi kubivuga nkurikije facts zihari. Kugeza kuri ubu rero Bruce Melody nawe hari urubuga ayoboyeho, amaze kwigaranzuro bita Meddy. Meddy yarayoboye ku rubuga rwa Twitter, gusa kuri Twitter Meddy yarasanzwe afite followers bamukurikirana ku rubuga rwa Twitter bagera ku bihumbi 66 barengaho. Melody yarari munsi y'ibihumbi 66 nyuma yo gukora indirimbo Alese ari kumwe na Nosby. Byatumye hari abantu bashatse kumenya ati who is this guy, uyu ninde, uyu mutipe ukoranye na Nosby ni umuntu umeze ute, uyu ni umuntu bwoko ki. Byatumye baza rero basubira inyuma, baza kureba kuri Instagram yiwe, bahita bamufollowinga, bareba kuri Twitter ye bahita bamufollowinga, bakora subscribe kuri channel ye ya YouTube. Byose byatumye bita bizamuka, imibare iriyongera. Kugeza kuri ubu ngubu Bruce Melody akaba yamaze kwigaranzura Meddy kuri Twitter, kuko yahise amucaho. Bruce Melody ni uri ku mwanya wa mbere, afite ibihumbi 68 birenga bimukurikira bya followers. Meddy akagira 66. Byumvikana yuko harimo itandukaniro ry'ibihumbi 2. Twitter bro, hano kabisa mu Rwanda Twitter ntabwo abantu bayimenyereye cyane, niyo mpamvu wumva yuko imibare ya Twitter nyine ikiri hasi. Murabizi yuko nyine ubayoboye kuri Twitter na undi ni nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ariwe PK Paul Kagame, niwe ubayoboye ku rubuga rwa Twitter. Niko navuga rero ibintu bimeze neza cyane 5/5. Ngayo nguko ibyo nibyo biri kuvugwa no ku mihanda ya KJ. Meddy ayoboye kuri
YouTube, akayobora no kuri IG, then Bruce Melody agakurikiraho kuri YouTube mu bahanzi, agakurikiraho kandi kuri IG, ndetse nawe akaba ayoboye kuri Twitter, Meddy agakurikiraho kuri Twitter, The Ben we aza hafi aho ngaho na ba Butera Knowless hafi aho ngaho.